Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikadbiag ita kat impatulod. Ti pagayam ang nagpailinga di tinagan a Lenny, adi na kayat apadakamat ti address na. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Agladlading itak ita, gapo iti desisyon ni Vince a kaayan-ayat ko, iti inem atawen. Inayat ko ni Vince, ket amok nga inayat nakmet. Sana basta-basta tinaglabasan ti relasyon mi. Napnuan daytoy iti panubok. Bueno papagayam, intay denggen ti pan nakaidrama ti pakasaritaan ni Lenny. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Ay na, si kaman laengan ti makaamo amang bagbagakin ni Vince balasang ko. Tapulos asaan na kami adengdenggang. Wala na. Kunak asaanan asumurot ka dagiti barkada na amang martag. Sumurot matlat ta. Iso aday ta. Kinursunada damanen. Iso ang nakakonfine dito ospital. Imbaglakit din, nana. Ta saan unay anaunag di pa ng bagsuldakan kwa na. Ay, kasta unay ti danag ko idirabe. Nang runa idi imay da impadamag abi nagsulda. Bayan nyo, nana. Bagpagaak, katsyak matun timang bantay kan kwa na diti ospital. Ay, agyaman ak unay balasan ko. Tasandak apalubusan nga agbantay dito eh. Bawal ka nung ti senyor nga agbantay dito ospital. Anyati ko na ti doktor. Rumuarak ka din dito ospital. Saan pa'y? Apay aya nga ipapilit mo. Masikura anak dito ospital. Napigsa ko ito na. Naskan apa imbagampay day tasugat di tachan mo. Sweetheart, agyaman na kiti pa ng bantay mo kanyak. Taasino kumati sa bali amang bantay kan ka. Kagurgura da kamot dagiti kakabsat mo. Takanayon nga da kalukwan apakairamramanam. Mababain akon kan ka. Agbalbaliw ka nga minan, Vince. Talaga mit nagbalbaliw akon. Imbagam man day tayo din. Di ka motlatan agbaliw. Kinorso na daan naktumot ngamin jelas to ka lalaki. Basol mo mutlaang Apay nga minasimurot ka pailang kadagiti barkadam amang martag. Agbalbaliw kan, tani. Bakit kan lakayan dagiti naganak mo? Agbalbaliw ak, gapukin ka. Ikari. Insan, talaga matalab na lab mo ni Vincent niya. Hiyab absent tampayan. Kasano? Maasyanak mat ngamin kan kwa na. Tawan mang bantay kan kwa na iji ospital. Ay, una yun. Talaga nga awan butang na dayta boyfriend mo amatay. May kamano na pa nakabagsol na daytan. Ay, uwan nga rod. Kaslabiyag tipo sa tibiyag na. Tamalas-lasatan na latta. Ay. Gamsaan nga iso ti pagbilibak. Sika, bilibak kang kaleni. Apay manan. Talaga nga urean niya ti mapasamak. Love na love mo at talaga ni Vince. Kita am ti kalidad na. Mamartak, chain smoker, managbarkada, awan trabaho na. Ngam, ay ayatam latta. Ay, jakman amo. Uray kasano ti panang dismayada kanya. Ay ayatak latta ni Vince. Ay na Lenny, kaano kaya mariing? Kaasi ka laeng no makatuluyam ni Vince. Nakaluto ka, Lenny. Ay, saan pa'y manong? Adain sangpot mo alutuag? O sige, ilutom nga ro dito ginatang ko a karnit baboy. Anya ti kayat mo aluto na? Adobo latan. O sige, ingkaharod aginanan manong. Ayaban kanton, inton makaluto ak. Awan gayam, kumusta ni Vince? Naka-confine pa'y laong. Binagsulda man gayaman. Lukumot ngamin day dya tao. Manong, Kaayan-ayat mo pa'y laeng? Ay naading ko. Awan ti masakbayam kan kwa na. Wen, guwapo kan na porma. Ngem awan disposisyon na itibiyag. Iso ang makisina kalangan kan kwa na. Masakit pala ti sugat ko nung bumangon ak.
Apay ngamin ay apilitam ti bumangon no saan mo akabailan. Kaya't kung tirong masikura anak dito eh. Ay naanak ko, ano sam ka di pa'y laang ti agyan dito'y balay. Makauma. At di ka na. Anya dito. Katin na po'y akan si Daon. At ako maarak Ay sos agtal na ka, Vince. Dakkel ti gastos mi kan ka iti da ito apan naka-ospital mo. Agbiro ka manan iti arak. Kaano kayang agbalbalay wanak kaw? Pasensya ka na, sweetheart Maladawak manan. Kasta ka man. Aping agat arak ka manan. Pinawis na kami ti barkada ng aksyat. Isa naladaw ka iti date ta. Tanaginom ka pa'y. Pinagbigyak lang Kasta ka lahat na kanayon. Nauma ka rin kanyak, sweetheart. Nawaya kang agbirok iti sa bali no nauma kan kanyak. Saan ka man nagsawi iti kasta? Deman rin pa. Dahito mo. Sa bali man ang di pampanunutan. Kas lang amin madisdismayakan kanyak. Saan? Ay ayatan ka, Vince. Kisnak man nga rot. Nagado ti tao dito pa. Apay, ibain na ka boyfriend mo. Saan na? Nakas na nga ron. Siyak langin ti mangkiskin ka. Oh, aginom tayo kay. Pare, Nabarda ka kon. saan ka madanagan? Itulod da ka. Awagak pa man ni sweetheart ko. Saksapayin makita ti pinduta iti cellphone ko. Ah, apay, masapol pa lang ayang awagam. Love ko nga ro, di awagak. Ang mga gumura. Ta isulangan ti mga ayat kan ka. Wayne, ala, mabid lang, tawagak. Anya ngay, ayan na ni Vince ako na mamang sundukan ka. Nabartak manan Kunakon kat, Agjip talaaman nga gawid. may mayat pa'y Jack italak ti biyag ko itinabartak a driver. Pasensya kan Nungay nga taag pa itulod ta ijay agar-aram kang nga office mate ta. Ay, Jack kayat. Adda ko tsyena da ijay. Ano saklangan ti agkumyot. Intakit din. Apay nga tajak manan maawagan ni Vince. Amang ano napanmanan iti ayan dagiti barkada na. Oh, Lenny. Apay, nakariing ka pa lang. Ay, awan manong. Apay, anarabyan ka na gawid. Nakiusyo so akman iti panangarestar da ni Vince. Anya? Binaybas da. Di nakman rabakan manong. Pudno mati bagbagak. Tiniliw daga po iti droga. Anya? Saan lagayam amamartak dahil a boyfriend mo? Adik pa'y. Manong. Ni, papanam. Mapan ko kitaan ni Vince. Jack mamati iti bagbagam. Vince, anya tinararamin mo. Di na kon sangit-sangitan na kasta sa anak pa yan natay. Sikan tumot ngamin. Di naktumot patpat dyan. Makarwarak dito Ngam droga ti kaso, Vince. Sumardeng kan nga agsangit ko na. Kasanon dagiti plano ta. Urain na ka makarwar dito pagbaludan. No talaga nga ayatin na. Ay nainsan, no siyak tisi ka, i-break konday tan alalaki. Adda amin kan kuha na abisyo. Mamartek, manugal, kan agde-drugs pay. Anya aklase dahit a boyfriend. Sapay ko tamakarwar adagos ni Vince di pagbaludan. Saan la sakit ti ulo dagiti naganak kan kakabsat na? Sakit ti ulo iti komunidad. Saan ka kumamot nga agsao iti kasta? Ay nainsan, pudno mat ibagbagak Di mo kunaan nga urayam latta ni Vince agingga a makarwar. Iso da itatiin kariktan ko na. Anya? No makaruwar di pagbaludan, agkasar kamin. Kat, mano atawan ngay nga aguray ka. Ay naanak ko, no dimngag ka kumakadagiti pamagbagami. Saan ka kumaan na ibalon? Ngam nasaysaya atan na ito'y napasamak. Tapno saan kaming agdandanag. Tabarang da ito'y apan nakaibalon mo kat agbalbaliw kan. Oo na. Adda inspirasyon kong agbaliw. Ni Lenny. Kasanon no maumakan ka ni Lenny. Kat saan na ka mauray. Ha? Tapno ibagakan ka.
Ado ti agar-aram kin ni Lenay. Narigat ti maibalod, pare. Ay, awan nga rod. Minulaan na tangamin dagiti pulis. Isu nga adu-adroga tinaalada kadata. Naloko ngamin dagiti pulis. Awan nga rod. Ang agus usar talang, mat. Un nga rod, pare. Ang apay nga imbagada nga ginakalako ta. Un gayam, pare. Anya ti planom no makarwar ka dito pagbaludan. Agkalaysa kami kanila ini. Bilibak mo't iti dayjay a girlfriend mo ah. Anyaman ti mapasamak. Saan nakalata at likudan? Dayta at tinapudno nga agayan. Insan, agkasara kaon. Wow, congrats insan. Agyaman ak insan. Si Kangay, kaano kamat nga agkasar? Inton makarwar ni Vince. Ha? Isulat tati kayat mo? Kat anya ngay. Ay na insan, mangbirok kaditan iti sa bali. Day tapay mat kagap-gapo na iti pagbaludan ti pakiasawaam. Nakarwar kan, Vince. Ket maragsak anak. Tasikat imuna ng sabat kanyak, Lenny. Uray ka ano man. Saan lata nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Kastakmat kan ka. Matuloy mo't laangan dagiti arapaap ta. Wanya, agkasar kayon ka ni Vince? Wan manong. Talaga nga iso ti kayat mo apakiasawaan ha? Manong, inururay ko ang makarwar ni Vince. Jack man namukan ka. Nagadumat tinagaram kan ka. Kastuyak ngamin no agayatak manong. Talaga na pudno. Ala, sabay la ko mga rod. Tanapudnumat ni Vince kan ka. Naimbag abigat yun, nana. Kastamat kan ka, balasang ka. Ni Vince ngay? Ay naadda ijay likod ti balay. Agit gitara. Nakasursuro nga ag gitara ijay pagbaludan. Kasta ka di? Ay na, agyamanakan ka, balasang ka. Ngamin, nagbalbaliw ni Vince gapukan ka. Saanan ang makibarbarkada? Nasayaat no kasta, nana. Nagpatinggamot tan iti kalukuan. Gapukan ka dayta, balasang ko. Nana. Kunak nga rod kan kwa na aplanwan yun, ti panagkasaryaw. Ha? Ngamin, sika ti kayat ko nga asawaan na. Vince? Sigamit gayam, sweetheart. Jack amo nga may kaditi balay ah. Christian song matitakan kantaan. Nasuruanak nga kantay di pagbaludan. Mayat-mat lang ka di. Wen, naglaing kamot gayam ngagkanta. Ala, agtugaw ko iti abay ko. Taapay. Makitam na tigam ko. Biblia mo't data. An-ano ngay? Saan ka akas kasaban ha? Adalang ibinglay ko kan ka. Manipod iti nasantuan asurat. Pasensya kan insan, naladawak manen. Maawatan ka, tadan baby yo. Wan nga rod. Ay wan gayam. Mangas kasabamat gayaman ni Vince. Anya? Ni Vince? Mangas ka sa ba? Wan. Nangibinglay idi prayer meeting May ijay gimong idi Domingo. Anya? Naglaing. Kasla saan nga isu jay sigud a Vince nga naamamok. Lenny, sumura ka ko niti seminaryo. Anya? Dahito iti calling ko. Tag-serve ti Diyos. Kaya't ko ti umadayo. Tapno mangawis ka dagiti tattao nga agsubli ti Diyos. Iso akid daw ti panakaawat mo. Vince. Sorry Talaga siguro saan adata tinaituding para ititunggal may isa.
Agladlading itakman ita, Mr. Lonely. Ngam naragsakak, tanasarakan ni Vince ti paraken kuana. Ti pudno aragsak, asap-sapulan na. Daytoy man ti kapadasak, to'y pagayam mo, Lenny. Pagayam Lenny, wen, nasakit a panunuten. Nga itilaksid ti kabayag ti panagururay mo kini Vince, saan ada kayo tinagkatuluyan. Ngampatsyak, nga iti panagpabusoy mo. Ti Diyos, ti mangiturongken ka, iti talaga aparaken ka. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan a Lenny, adi na kayat apadakamat ti address na. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. In your notes kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo, kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.